taba ya ka le Mankoko baby ke ya go ikgetha nnete gone ke ya moswana no shika baka la gore re tlile botokwa ga plata mo ileng gore lateletse kgodi e tswang le rotseng re tlile go nyanya thui go tswa go more o tswang maswi a sa khutsi ke bolela ka mang ke sa bolele ka ngwana rangata mama khukulushi ka sebele re mo tseba ile Mankusheng ko mantšha go skimisami ke tše dintšhi tše ileng gore di bapetše go tloga kwa morago bo ngwana ka o kae ke na le yena letšatšeng la le kgone re mo lateletse thui go tswa ka gae mama nene ke ke tlhompegile kudu go ba le lena letšatšeng la le kgone thobele ra le ngwanaka le nna ke thagaje go feta Mankoko ka gore no to bolela mo di-TV ni re se a o tsebe ka tshwanelo na se le nna ke thagaje kudu go bona ngwanaka. Wow, nene ke thabela go ba le nna go mmekenya ka gore go batho ba re le tsebang le Mankusheng re le tsebang le koko mantšha le ba botseng gore ka bela gore ngwana rangata ke mang o tha kae ngwana rangata o tha mangata ke ngwana wa Isaka yo o ile a ba sefofu a be a ya Rudy Potter yo ithutela di-braille a yo ithutela le metšhini ya ngwala a yo ithutela dilo tše ka moka o no fofola re dutse re banenyana re mmona before a fofala e be le teacher o ile a ruta ka kwa yupa ka kwa o tsene sekolo sa botšhabelo mama yena ba sa rutega mara o ba bereka Petersburg ka kwa Dr. Fuller yo madiba ba re ke mafakudu a botšone mafata didiba nna pele re botseng gore ba tlhakana bjang batswadi ba lena batswadi ba ka ba thakantšhe ke boragadi ba sepela le bo Dr. Mankomori ke a kgola le thwaleetso ba re bono Dr. engwe ba re ke Mankomori ha yo etela ka kwa Fuller ka kwa gore ba tha England ka moka ba ile le boragadi Lina ke nna sa mathomo mo mangata ane mabo a bona monyana yo ngwana kgomo bana ba rata gore kgajadi ya bona Isaka a tšee ena Dilia e le go nkwela ngwana kgomo wana Tantlahane ke mokone ngwana kgomo ba no fela bona le sogana le etelele mošomong wa gagwe ga na tse bore le sogana le kgatlhegile okay napile ka gaela ba bana ba ba kae ka re ile ra ba bana ba thano botse re 7 yo ba re ke chief le Mildred ba ile ba thogofala e se bana mara Mildred na ra moloka mo aba moloka mo ba mno moloka hospital chief ke na ile a boloka mo mangata le bitsala le sa le gona ani bjale okay mama ke nagana gore history ya leeto la lena go goleng go na le botokwa go na le matlala go na le moletši ga botse batswadi ba lena ba tswa kae la golela kae go fitlhela ge lena gona jalo le dula mo botokwa nna botse ke goletše mmangata ke tsene sekolo mo Askakeng ka tswa Askakeng ke bala standard 1 ka yo bala standard 1 botse kwa Yupa Matopeng but next to Bandlerkop ka ba ka tshwara ke boletši ba re ke diphtheria he ke bala budlotši ba diphtheria ba re bokhoswa ke nwa metsi a sebena ona a go se tlhoela ka ya ka dula lo re ga di Lina kwa ke bona ke doctor nako le nako ha tlilo checka batho ka kwa ka re ga di be le nurse ba di clinic ka be ka fola wa ka ro fola ka boela sekoloni ka bala stand 4 ke bala stand 5 ke ta botokwa ke go rura ke Mr Dance Khotra ya wa ra ro pasa rena mile re kwela ka kwante ka kwa ro ithutela ke ka kwante lena le ithutetse go ba morutiši le botse gore go be go le bjang le ithutela go ba morutiši ke be ke thagetse go dumara borutiši botse ke borata maranto ke rata kudu ke be le acting ka gore acting ke thomile ke sa le sub A ke ba nthata kudu for acting ke rata go di acting botse ge ba dira tšela ba reng ke di-sketch ba bitša nna le nna ka ro thoma o ruta ka ruta bana di-sketch tša matswalo a morena batsadi ba tsoa ba lela ka kerekene ba re gona botisa ka gore bontšha tše lekgolo ke a tseba gore ke nyaka re tle re tsenelele ka mo go tšeetša go diragatša acting re tlo tsenelela mo go yona e fela ke nyaka re tshepile leeto la lenyalo la lena ka moga mogokološi go bile le tlhalositse gore batswadi ba lena bo papa ba romela ka kwa bomma ba beng ba shoma papa khumana mosadi lena le papa mogokološi le tlhakane bja mogokološi re tlhakane magwene nna ke be ke ruta magwene ka re ke ruta magwene aowa kana makathakane le mogokološi le ena e le tlelaka re thakana ka kwa makhura ka makhura ba re ke sa bjalwa bjale a tlile nwa mabjalo a nakwana mampona a na kwa makhura rena mara rotana kwa makhura ena e be le tlaka kwa tladi office
Okay, modimo a le sogofatsa ka bana ba ba kae? a wona ke no ba le ngwana o motee fela Ke a tseba gore go ngwana o motee go šetse o rile o tloga lefaseng a le tlogela le ditlogolo di kae? ditlogolo yo mongwe ya bereka ba re ke Thabang o bereka mo Standard Bank yana kwa Gauteng yo mongwe o sa le sekolong o dia second year this year. Okay. Mama Lydia ke a tseba gore le boletse gore le lerato le lena la mathomo ebile active. Nna re le gopola go tloga ko morego ka bongwana ka o kae ke a tseba gore le di-stage drama le dibapetse bjale tsone di re botseng gore le thomile bjang mo le thomang go bapala tela e leng gore di kgona go le fasheleng ka letsogo. Ke thomile ke ropiwa le nna ke ropile kudu ka mata ka baka la gore ke sentse ke ngwanyana yo mongwe ba re ke moXhosa ba re ke Nomvula ka re ba re ke Nomvula ngwanyana la ka sa opola botsilina yana lae o lo re bona ba mphile buke ka ya acting a re ya wona o tlo ba le tšhelete ke acted story sela for 3 full months Sa ngwana ka o kae ka boya ka 600 rand ka nako e be le tšhelete ntši e be tšhelete ntši mara ke bona o kore o no mongwe manthopileng e be le ka ngwaga mang ge le gore le sa gopola gabotse ke ya nako wa bo early 40s o kare ka baka la ngwana ka o kae ke ya gale kudu e ngwalwa ke Champion Mokgwebo o thaka mo East 11 re ile ra di audition ja ona na kwa West Street ka mo kerekeng e nngwe e rete so re ya Westgate Station Okay ke a tseba gore le re le tswa go ngwana ka o kae le tsena bophelo ke semphego mo la tsebega le go feta mageng ko sheng yo mosadi wa segadi ye we re ngwadile ke Anthony Thobejano papa e be morutiši a na mangwala drama wenawa le yona radio audition mo ba re ke Queen's Court ke fuluile taxi mo Glen Street ka ro fula taxi ka le ba Queen's Court ka khumana batho ba tetjana kwa ba re hai ba batlang ba ka re go mistress ba batlang ka re na mo ke a tsana man ka tsana ba mphapa mpiri ka bala ba re no this is the correct person bana manjia go tswa go bophelo ke semphego ke eng se le ka reng le ithutile sona ka baka la gore le be le mosadi o mongwe go emeletša ngwana gage ka gare ga dilo ka moka tše e leng gore ba di dira tša go setle ka tsela ke ithutile gore go file part o tshwanetse o idea ka bokgabane he ba re ba moruti okay he ba re ba tshobole ba re ba moloilo yana a se re ke moraloko bjale batho ba bangwe ba nana gore ke nnete a se nnete nne ka gore batho ke ba bantši ka kwa ba kgobokanetšene he ba re ba dia phathi engwe le engwe o die ka bogabane ke gore o ntšhe wena ka moka that's what I like more acting lerate la lena la acting ka nete le a bonagala ka baka la gore batho ba ntši ba ipotšiša gore banna nna koko mantšha le gone bele o sa kgona go bala o sa kgona go lebelela script sa tsenelela sentšha ka mogore mmonang ka gona go skim same le gona bjang mama ke ile ka ya secunda ngwanyana ola ba re ke man o ratile ba re ke o ratile o dile ana mo gaufi le mall wa Petersburg ngwanyana na re lo mphapa mpiri ona bosubi ona ka lela ke transferile into North Sotho ka re ba dingwala ka English toretse ka lela ke transferile ke feditše ba rile ba tlo mpatla ba ba mpatla le tšhelete ya driver mara ra kgona go intšha ra mo fa yona back tšhelete ya ona ka mokgwa ke be ke thakgetše ka ona le nna ke tswa ke o iphina ke ka gore ebile ke actor SA ngaka Sotho ke traditional doctor mama la tseba nna ke dima go tseba gore ka bele gore phapano go ya ka lena e bjang nakong ela ya pele nakong ya semorafe ge le be le diragatša didrama ge re bapetša le gona jalo mo e leng gore re lokologile ewa gale gape nako ngwe didrama tše dingwadiwe le ka Afrikaans bjale o swantse o e translate into North Sotho ba bangwe Afrikaans o se a itse gape go tle wa bothata le be le šoma bjang gona mo ka baka la gore netse ge script se le ka Afrikaans o sa itsebe o ba le bothata ba re ko ngwalang jalo ka leleme la gešo o sa itsebe nako ngwe ba nyaka translator and translator le yona e a patelwa gape okay
translator le yona e be e patelwa ene le ditšhelete tša gona nako ela ya apartheid e di sa tshwanelana bjale a lebele batho ba actor ba patelwa botse ba tshwana a sa tshwana le a tete okay tshwaro e be e ba bjang ka baka la gore letswa ka ga e le namela terene stimela go ba bese le ya go gatiša le be le sa tšho gore tšatši le lengwe nka no se boe ka baka la gore be le nako ya semorafe ka nako ele nako ya semerafe le diterene be di tshwenya ka nako ela I still remember be re thaga go actor and then diterene tša re toela kore terene ya go ya naledi ya toa ya ra tshwanela go ya go toana kwa ra ya park station ge re o bapetša le gona bjale ba e leng gore a wa re bapala ditshwantšhetšo le ditshwantšhetšo re ga o tša televišene re lokologile le ka bona papana gona e tseneletše go kakang ne bjale go monate go feta pele mo di-acting gona wamane bjale go monate le go feta ka gore ba kgona go twisisa motho ene ba kgona go tseba gore motho ko rene ya ba le gore go na le baswa ba bantši ba e leng gore koko ba tsena ka mogare ga bodiragatši ba tsenela go tuma fela nke le ba feng molaetša ba o tsenela go tuma fela ba tshwantse ba tsebe gore ka drama o ruta batho drama ke thuto e nngwe e kgolokgolo ya gore motho a se ka lebala le re be re ruta bana ka mo di-classeng e rena re tsentšha di-drama so that ngwana a se ka lebala drama ke ntho engwe important go feta letse ka moka ka re o dia re o gopole nke le re tlogeleng ka motswiri ole wa Mankuše ofe wa le sa o tšhagana ka mogola ka re ngwana ka o kae bana le o tswitšeno mo ke mo re tsebang gore a be le tempela le ka no tswirinya fela go fedile ya ke ka mogolo gore ba timile ka tsona tsore be re tseba gore ga ka no tsena fela Mankuše ga tsirinya matito tla shikinyega mabe ana le motlhoetseng ngwana batho na motlhoetse bodidi ka we ba dila too much ga ba dile wa kwa ke ka mogolo gore le ba bang ba phela ka na tsela yo gona bjale be le bodiragatši mo ile gore ba laetša gore motho a ka go tlhoela gore tswa ka mo ile gore lapa la gona la itlakela ba bangwe ka nnete bophelong bja nnete ke ba ile gore ba e dira le gona bjale nnete bodiragatši ke thuto ke a tseba gore le ralokile drama tše dintšhing ka nako ke tsopotse ngwana ka o ka ile bophelo ke semphego le skim same le sa di gopola tše dingwe tša televišene pele ga ge re sa tlo boela go tša seyalemoya ka baka la gore go seyalemoya le gona le bapetše tša televišene le sa di gopola tše dintšhinyana tša televišene ke gopola mae ya ka e re edile mo stage drameng ra boelela radio engwe ra ba re ke mafokisi a maswa young detectives ka boelela ka dia engwe re rietse mo Johannesburg mo Ulan Makhalata ba re ke fe dramelana ke ya ile ba la dramanyana ona so re ra idea le ka bona ke diribane ana kwa Pretoria go re tsela pele le yona drama ya hona ke dile di dramanyana tše dintši ja mmalwanyana le bo When Two Worlds Meet ba bolela ka dingaka tša Sesotho le tša Sekgorena di kgona go thakana ka tsela mane e re dia le ngwane ya no mongwe o a thana kwa a tha midball mo ba reng ke go khabile re dia le bo ma o mayo o maputla maputla e se ba simanyana batho ba santse ba kwešiša gore ge e go itla tabeng ya script mo e bile a le lebelele morago bapetše le lena bjale ka kokomantšha re be re le gare re tshwarane le mochina ke be ke ipotšiša le nna gore script le no se lebelela la fetša la se beya mola kore ke ntho e ke e ratang kudu ka maata kore acting ke a e rata wena o tshwantse o gopola gore nako ela ba re ke o bitse ke ile ka di gore mankoko ante ke tshwantse gore ke sebolaisi bjale ka nnete ka no gore mankoko ba no gore cut ke lebala yape ko lebeletse ke bona mankoko a se bone sebolaisine okay a re wile mora o tabeng ya di-drama tša seyalemoya ke a tseba gore mo le gone ke kopane le lena go metlhobotlhobo le di bapetše tše dintšhintši tše le sa di gopolang gore le ipshinne ka tsona ke dife metlhobotlhobo ena ke ipshinne ka yona le go feta because e ke e rata ebile e ngwadilwe ke ngwanyano ba ke Rachel Manchiu le ka 80th birthday ya ka o ba e gona ena Rachel o tile o tla ntlhompha ngwanola
okay tse dingwe tse le di gopolang ka ntle le metlhobotlhobo tse dingwe tse ke di gopola tša state drama ke yona mae ya ka kae e bontšha tša radio a sa raloka didrama tše dintši kudu okay ke a tseba gore ge le be le dira mengwaga e masomaseswai 8 years le mokete mongwe mogolo ka re ga mengwaga e lebeng le iketeka ke ka lebaka lang 80 ebile yona e leng gore ke kgolo e le ipsina ka yona ke ba skim same ba nya gore ke kwa bjale ba bona re ke hotse ba tšhaba melato ka gore a se re thokofetse ba tore he skim sama se patale ba di bona re wini a di bona re mogekolo a re bjale o kwe o ba lentšha ka go le direla ana kwa Melrose a ka re be re sepela di red carpet ba be ba nthakala le costume ela ye ke be ke apere golden black ka mo ke ba apere golden black ape le be le mo botse le sentse sa gona ke se bone sa gona ka mo professional ya gore ba ke go gore lena ge ba re go na le pukuntšu ya go sepela ba bolela ka lena go na le dilo tse dintši gore o tloga mo lerato mongwe o bolela go fitlha gone bele le temne le ditsela go fitlha mo re fitlhileng gona bele apere ka sefete leeto la lena ka metsotso e metlhano a re boeleng morago sekolong ke a tseba gore ge le be le ka kua mokopane go be go na le tse di diragalang go na le tse le di gopolang gopola maburu a tile o Erasmus re be re ba diela didrama ka seburu hana kwa mokopane ka gopola ebile ngwanyana mo ba re ke Doris Mthethwa ke ba ruta koša e nngwe gore ba epele koša gona e ba dia didrama ka gore drama e monate ka mohare nna e ba le dikošanyana a ke le motlhobela FM le nna le ro bolela sentšha le dikošanyana le bona le ke ba ruta didrama ka moka tsona mokopane kae mokopane one re ba re dia didrama re be re iphina go duka didrama mokopane le gopola bo mang batho ba leng gore le be le phela le bona ka yona nako e go mokopane gopola bo Winnie le Kgwara gopola bo Priscilla Magashwa gopola bo re phina go duka mokopane le bo Polena Madiba le bo Petrisi ka moka ke ge le be le ruta go mokopane ke be re sa ithuta le ithutile mo ka Mokopane College okay ba ile ngore be le ma lecturer lena kana nako e ba fa thushi le gopola boma ke gopola bo Mr Marokane le bo Mr Lehodi le bo Mr Madiba MJ e be principal a rena okay a ke gopola o mongwe le bile lampotsa ka ena gore ba le botsa gore bana ba ka se phasa ka lemile le bolela that's last talk wa ke Mr Lehodi ke na ba llela go gore motho wa bolela space se strikile le na be le moraba le re ka stop nna ka re etswana a re ya kwa rangata o tlo feila ka re a nya go tselle le tswekileng okay le la re go tswelela gona ka kwa college ya Mokopane la le ba ka mo le thomileng go ruta ke thomile go ruta skakeng okay nna Manthata dikolo tša gona le di gopola maina ana Manthata a sa dira kolo tšentši ke rutile Manthata ka toa Manthata ka ruta Pogomo ka toa Pogomo ka ta Johannesburg ba moka a seng ke rutile kolo tše dintši mama ke a tseba gore ge le be le dira scheme sa me le be le phela ka kwa Magwe le be le phela jwang ka ba re bophelo ba mo boiketlile ba mo botoko ge re bo apetša le bakako botse Magwene ke sa nyaka go ya ke duiswa ke monna ba bile ba nkibela gore ke gomela morago ka re ba re le ba re bontshantšha phometene ka re ke tsile monnene motho a rawa ke ba se ka re ke tlile monnene nke wena gore ke tlile ruta ga botse ge ba re thembisa monneng dilo tse di tswa mo go lena be le re le ya Magweng le re le ya monneng ke re ke ya monnene Magwene kwa Soweto ya le be le so kgarebe ya Soweto ke kgarebe ya Soweto okay la dula nako e kae Soweto ke duitše sebaka man mo thembisa ke isitše ke scheme sa mo ka gore be le next to Balfour mo re be re actuala gona okay bjale ke bona Soweto e gole ntate mogokološi be le papa wa mohuta mang ka gae he was a very good man monna wa o loka man wa bothale e be motho wa bothale mogwae ene a rata motho wa rute bana ba be ba tla kwa ba tsena dikolwana kwa ba bangwe e bonkwele le Bosipho ba tsenelana kwa dikolo
ka mantšho mang gore lena le bona le no be le no tshwana ka baka ra gore le lena ke a tseba gore le ka no ba le re lebile le ngwana o motee ebile o fetile lefaseng la ka keno fela le mmago bana ba bantši ba le ba godisitseng ba bantšintšintšintšintšintšintšintši lerato leo le le tšea kae kore ke setse ke lemoile gore ge o dutla le ngwana a motho o mongwe o tshwanetse o mo tshwara bjale ka ngwanao bjale o sa nyake ngwana wa šoma kudu le yane o la motho mongwe o se ka dira a šome kudu ka gore e se wao o tshwanetse o mo tshware botse gore le a gopola a opole bothaga bjo ke ja mo tshwara ka bjona go tshwana le yo mongwane bjelo ka mo health department o ba dula le nnana kwa Soweto ke mo tšere le yena e se primary o mme ba thokofetse o ka mo health department ke bolela bjale o go gona le ba bangwe gape ka ntle le ene le sa ba gopola gona gore ba koka e gone jwale ke sa ba gopola yo mongwe be e teachere ba mmitša The Rock ke wa rangata ba thaba kwele bogong magobala a rangata le bo ngwana wa o le bo the late Nkwele ya Mkhukulushi ba dula le nnana kwa a tsana tladi na pele tšatši le le tšereng sephethelo sa gore Soweto ke a tloga ke tlo dula botokwa go be go tlhagileng awa ke bone ke feditše mo scheme sa masanya ka garae e re ke di ekela hae ka mantšho mang gore re ka sa bona kokomantšha go scheme sa le ka no mpone šileng ka gore a se re bjale yo Katlego a ka no tla nyala a ka nyala tshwantse no ba gona ba todibela gore koko a tlhokege a kgone gore a tlhokege bophelo ba lena molala bo yang botokwa bo bjang ka baka la gore ra tseba gore awa go ka no ba gona le baišane ba reng ai mokgekološiwa go rata di-drama mane ba riale mare ba ntse ba a se re kudu kwa mmangata ba bantse bane botse ka gore ke be ke ba rutela di-drama masimane ba mmangata la banenyana ba mmangata he tsa Christmas ke a tseba ba di kgobokana ba kakerekene ba re ba tala ke a ba ruta ka re wena o Maria wena o Morongwa wena o Joseph wena o Herode bjale ba sa tseba basimane ba mmangata la banenyana ba mmangata mama ke a tseba gore le rata thobela le thele tša thobela kudu ka mata ke eng se le se ratang ka stitši se sa gaboleng se highly informative se no gore se na le thuto kudu thobela e na le thuto go feta di-station tše ka moka tsona ga se batho ba kore ke nnete ke yone ke mošate ke nnete wa tsebo le kua morago ra tseba gore go be gona le bagaši ba e leng gore rena ge re fitlha ba bangwe ba be ba etswa ba bangwe ebele gale ba tswile ba bangwe ba gona bele le sa ba theletša le gopola boma kwa morago ke gopola bo Ntate Mpe le bo Mr. Lehodi le bo Mr. ke ba bantšinyana man le bo no mongwe re be rena le yena kwa ha thobejane ba re ke mane sho nna yo monna go kopana bjale na re ke mane le mo lebetse a se phoshe ke go gola ke go gola go sepela le mengwaga ba ga bjale ba le ba gopolang ge le thiletše ka rena ge nka tsena ka moga ke ne go tša le thiletše thobela bane bjale ko gopola bona bo Lehodi ko gopola le wena se re le wena o gona ka gona nnete gona ke kolebile le tseba le gore mankoko wa gona o tsena nako mang ko gopola le bo Mbatha o Sikhumbuzo Mbatha le bo ka moka mane le bo wa sepela ka ba re ke ndi kwae ke ba gopola ka moka mane bo le bo yo nna ke lebalela nna e mo tswile ke tshweditše le-news ba di-news ba ditsaba ba gona ba ditaba bo Precious Manaka ba gona bo Phuthimatlho bo Phuthimatlho le bo yo Mashamaite ka Mokibelo mongwe le mo ke yena ka manyalo ra re phina kudu ka bona ba thobela FM
Let's what tabeng re ka setlogela go bolela ka yona ke gore leetong la lena la go diragatša le tlhomphilwe ke batho ba go fapana mafapha go fapana le sa tswela pele go tlhomphiwa ke gopola gore ke bommang ba mathomo ba go tla ba lefa hlompho e leng gore ka nnete le tshwanetse ka baka la rona ke di bone di tshwanetse di gona ka mo di foka tša go fapafapana bo bakae ba ile ba tana bakae re ile ba ile ba tana ba shutla ka kwa morao kopola ba tile ke bo bakae le ba rapetswa ba tile bana ba tla ba re gopotsana mo le bo ke ba bantsinyana man ge ke tsena mo ke le bolela ka Thandi Moraka gore le ena o bila le Thandi Morake o ile a be a risa meropa malobanyana mo ke bone le na le tona golo ya rena le ka moga ibile bola lene ngwana wa modimo yo Dr. Popira Mathuba ba dutsana mo a tlo mphakeke ka birthday ya ka o tile ka o thobile ka Heritage Day ata le parliament yana ka mahae ka mo a wela ta ka birthday ya ka a wa ba le sala mole municipality kwa nte kwa ba bontsha mole e tsene ka mo e fitlile ka hae ba tjake ka ba ya pele ba e shoota gona tšo le gona le setshwantšho se sengwe se segologologolo ka kwa sa go parara ka phapošing ya lena le be le hlompha ke boma ka re ke sa malobanyana matlou ile a re bitša re tlane rana marayana kwane Pretoria ro tšea ditshwantšho tšela tše di kimakima tšela ba re fa le ka dibaki ba ke yona e be metšha lesela la tafola e be re jo yona ba e be nna Lilian Dube moatša Keifa Semenya le John Kani le kwa bjang ka gare ga karolo e le e bapetšeng mo maphelong a batho ge gona be le gona le batho ba le gopolang ba itla ba le tlhompha ke kwa ke leboa modimo o fetsa batho ka moka ke le ke se ba re loje ka moka di kgonela ka baka la dithapelo tša batswadi ba rene ba di fela ba re rapelela le nna ke fela ke ithapella ke re morana modimo nkokeletse bo matšatši a bophelo ke kgone go lela ditšhiwane tša modimo di kgone go phela le tšona re na re gantšha ka lena ka baka la gore ra tseba gore ba re matlheko wa maswaga a ema ka matlala ntle le lena gone ka mogolong re ka gone ke ka fao re felang re boa mo go lena gore nke le re bontšhe tsela go na le tše dintšhi tše e leng gore bele ka basara di dira nakong ya bjale ye e leng gore bele ka ema la e gala ge nke bele sa gona ke efe nka e galane kudu ke di-drugs tše batho ba fane batho yona ke yona o ntena le go feta dilo tše ka moka dinyaopetse di-crystal tše di-heroin tše di-tiki tše di ntšhišimisa le go feta ko le ke ya maina tšona ke a tore ke batho ba go tswa kante batho ba gore diela meleko e megolole le e le gore ba tsonana rena ke thoile batho ba kante bona ba go tla dilo tše ka gore nna re gola dilo tše di seo ba di gore o bula melelwane ya lena e dilo tše ka moka tša tsena tša go se tsebaleka mo na a se bana ba thokofala kwa Soweto ba re ba dia di-red tax which is so very wrong a re nape re tseneng ka malapeng mo e leng gore re nyaka botlhale bja lena ba gore aga ba go godiša malapa bana ba nyalwa go se go ikae ba raowa ba kgaogane dintwa tša ka malapeng di tswela pele le bona ka re tše ka moka di tlholwa keng nna ke bonang ka dintwa tše ka moka tšona di tlholwa ke economy ya rena e fase kudu ka matene batho ba nyaka ba lela tšhelete kudu go feta dilo tše ka moka malatši ka gore ga o sa lemiwa go lebeletswe tšhelete gale re sa batho ba gale ba se nataba le tšhelete le ngwana o di o moroma reng thekele airtime ge se boya sofa airtime se tomoletse matshwana se nyaka go fiwa se sengwe le bona basadi ba nako nngwe le bona ba nwa mabjalo le banna bjale nna re etse betsa ba nwa mabjalo le banna bjale mosadi o thatailwe monna o thatailwe bana ba dio širekana le bona ba gola ba sena discipline e wena ba na thompho ke yona o thola kgaoano ya malapa ke bona ka ke yona the main cause ya gore batho ba thalane
gona le ba bang ka montle ka mo ba sola leuba lela la COVID-19 ba re kgonne go dula ka gae le banna ba rena go ba le basadi ba rena re kgonne go ba tseba bokaone re ke batho ba mohutamang mo e leng gore dintwa di thomile gona ka baka la gore motho o bo o sa phele le ena ge le gore bo o phela magoeng ka mošomo jo re o na le ena ka gae nako ka moka le bona ka re COVID-19 e ka be ra lokile karolo ya mohutamang mo maphelong a batho COVID-19 le yona e ile ya raloka phathi engwe ya bothoko mo bophelong bja batho ha re tse gore nna bolwetse bjo ya sekhuba se se kaka sa re bolela batho bao ba important ape ha ya tšea batho fela di dilo tšea batho ba nnete ba re be re ba tshepile ebile nka se ba bolele ka maina ka gore leina la motho le ya rekwa nnete gona leina la motho ke kgomo koko na ena re kgantšha ka lena ka nnete gona pele na le mengwe masomeswaetlhano le sa tile ke rile ke lebelela ka molantle ke bona dikgogo ke re ba ja dikgogo tša ka gae ba je ditaputa ba je tša go rekwa ka ntle ba itirela ka mogae re itirela ka mogae ke tswa ke difa tšatši engwe le lengwe go le yana mothusi wa ka wa ya difa o di rata kudu ebile ke ena di tše dintona tšela tša go beelela kare mothusi wa ka yo le ena ke moleboa ngwane wa modimo okay leina la gago ke ma ke Thandi Machaka ke ngwana Machaka ngwana Machaka ra mo lebo gore o re tlhokometse se golo sa gore le bona le sa le kgarebe ka mogokeng ka ntle le go ja dijo tša ka gae tše leng gore la itimela merogwana motlhomo le digogo tša ka gae re dia merogo rena ka mo hae re dia merogo re dia nama le meronyana re a tsentšha ka mara a dinama tša le o thapa ape re thapa ka metsi nna ebile a ke thape ka metsi a ofisa ke thapa metsi a o tronya ke lo ba re spiritse metsi go tonya se dira gore le letlalo le le bega botse tsare ke nne ke le kola gore wa le noshi ka montong ka mona bo botse bo tlampela awa ke ngwana ka okay mama le la ra le bo go bolishana le nna tle ke ipsine go letela le tšatšing awa le nna ke ipsine o feta Mangoko nga sar Mangoko nga sar se bolaishi nga ka sar Mangoko tere se bolaishi ke Mangoko baby ya feletse baby ya ba di le go wa thoma o bereka o sengwana that's why bana mile ba re ke Mangoko baby aba tsurna baby e tsaka e tsa we sengwana o berekile go do at a very very early age le za ba gopola batho ba ke shumela bona kana na go ikisa le ngwana bo Mr. Kalembo yona Daddy Kalembo bo Mr. Kalembo lo Mr. man Mabucha Mabucha hai lo ba njinyana man bobrapo Apollo ralukile lena le ana mo scheme sam Polo be se khwari se sengwe sa maka tša tša a re ka tsaya ai wa kene hai ba ile gore la ba gopola ba ra tsere ba bantšha ba sele go lefasile ka ke no kokomeo ya bone ro ba le ka ba ba gopola re no mo bonokaneng yana le eno ke berela le ena kwa ha thobešane mo go bonokaneng re na le ena kwa thobešane ke se le dumang go ba le sona mo bophelo nna ke sa duma selo na re duma ba le sa rena le rena re kgone go reka dikoso finish okay re ska ra ba bagopedi re tshwana ke dilo senya go ba mogopedi mogwaka okay koko nna ra tseba gore go ditše ke Thobela FM ge le be le ka lebisha molaetša thui go Thobela FM le bašomi ba yona ka moka le ka reng nka re Thobela FM ba tshware ba kgwathise ene se segolo ke swantse wa botša bana ba Thobela FM ha ba tlhomphane ene ke kgatha gore ba ratana le disao ba re ba tsere iphina re tlo re no fulomo Thobela FM ba na le botlhale bo bongwe bjo makatša ene ke re ba kwele pele bana ba modimo ba Thobela FM ke re ka re modimo ka ba shoufatša modimo ka ba fa diponelo pele modimo ba ka ba fa botlhale go feta le moweng that's all ke koko Lydia Mogokološi ke ngwana rangata re tsene go ba le ena letšatšeng la lekgono go tswa ka gae botokwa a polata nna ke Mangoko baby ka mehla wa tsebore theletšo thego le lerato la gago dintira se ke leng sona wena re šale morago dikgokaganyong tša leago ka moka YouTube ya Thobela FM Facebook Thobela FM yaka o ipshine ka tšotlhe tše e leng gore re anegetše tšona letšatšeng la lekgono koko ke a leboga
ene ba eme ba thobela FM ba re kgatha ka gore maisiu ba ya seno ba rwana malobanyane ba thana kwa Gauteng re a ba theeletša re na le bona tšatši le lengwe re iphila kudu ka thobela FM motho a ka re thobela FM ya bora a itheeletša ka tshwanelo nna re tswa botse re leboga o le bona bana baka tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.